Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Katarakta, najčešće oboljenje oka, se danas uspešno rešava operacijom. Ovakve operacije su skoro svakodnevne u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu, a to je način da se velikom broju stanovnika naše zemlje reši problem sa vidom. Если рассказать вкратце о том, насколько необходимо раннее выявление катаракты. Mogli bismo ukratko ispričati to koliko je potrebno rano otkrivanje katarakte i njena rana hirurgija. Na osnovu mog radnog iskustva ovde u Srbiji, ovde postoji veoma veliki broj pacijenata. Oni prilično kasno traže specijalističku pomoć u vezi sa operacijom katarakte. Što je pacijent duže živeo sa kataraktom, što je sočivo više zamućeno i izraženo, to je nažalost hirurgija teža. Teži je postoperativni oporavak, daleko veći rizici za intra- i postoperativne komplikacije. Ukoliko je standardna katarakta blagovremeno pripremljena, operacija se izvodi bukvalno za 7, možda 10 minuta. Nažalost, u zapuštenim slučajevima, kada je sočivo već krajnje tvrdo, često poput kamena, mi to zovemo smeđa katarakta. Prezrela katarakta u krajnjem stadijumu svog razvoja, takva hirurgija ponekad traje i 20-25 minuta, što nažalost ne prolazi bez posledica za oko. Ovakvi pacijenti, nažalost, zahtevaju dugo dodatno lečenje i stalne kontrole tokom postoperativnog perioda. Kada se pacijent blagovremeno javio i operisan je, onda su mu bukvalno potrebne 2 posete klinici, na dan operacije i narednog dana radi kontrolnog pregleda i provere vida. Kada se pacijent javio sa stanjem katarakte koje je zapušteno sa smeđom, prezrelom kataraktom, onda, nažalost, on čitavih 5 pa i 7 dana nakon operacije mora da posećuje lekara zbog pregleda, obavljanja procedura, zbog prilično ozbiljne operativne traume, a sve zbog njegovog takvog popustljivog odnosa prema sopstvenom zdravlju. Из-за его такого немножко попустительского отношения к своему здоровью. Что еще интересно, в последнее время появилось много случаев, когда мы комбинируем хирургию. Šta je još zanimljivo? U posljednje vreme se pojavilo mnogo slučajeva u kojima mi kombinujemo hirurgiju sa našim kolegama za kataraktu. Zato što nas visoki stepeni kratkovidosti, dalekovidosti, starosne promjene dovode do toga da moramo da kombinujemo 2 lasera. Recimo da zamenimo sočivo, pa onda uradimo korekciju ili, suprotno tome, da najpre poravnamo rožnjaču, pa da posle toga zamenimo sočivo. Zbog toga mi danas govorimo o visoko preciznoj kataraktnoj refrakcionoj hirurgiji. Zašto je to važno? Zato što svaki pacijent, čak i sa kataraktom, može da dobije visoku oštrinu vida. Ukoliko se sačini pravilan plan, uključujući tu i dodatnu korekciju uz pomoć refrakcione hirurgije. Isto ovo se odnosi i na pacijente koji su u prošlosti operisani po drugim tehnologijama, pacijente koji nemaju nekakvu zaostalu dioptriju i uz pomoć individualizovanog pristupa preko programa mi vidimo koliko je, gde i šta ostalo. I možemo da uradimo dodatnu korekciju. Ovo se također odnosi i na pacijente koji su u prošlosti zadobili neke povrede rožnjače. Laser delimično uz pomoć specijalnih dijagnostičkih uređaja omogućuje da se napravi mapa ovih povreda. Лазер выравнивает, и острота зрения получается выше, чем мы планировали. Хирургия катаракты, она как дисциплина постоянно... Kao disciplina, hirurgija katarakte se neprekidno razvija, ali više se razvija u tom smislu upravo progres u kreiranju i patentiranju novih tipova veštačkih sočiva. Ako su u jednom periodu postojala sočiva koja su obezbeđivala isključivo vid na daljinu, uz pretpostavku da će čovjek za čitanje koristiti naočare, danas postoji velika raznovrsnost sočiva koje čoveku omogućuju da posle operacije ne samo povrati svoj vid na daljinu, nego i da se, pored ostalog, spase od nošenja naočara za čitanje. Ovakva sočiva se nazivaju multifokalna. To su sočiva visoke tehnologije koje u velikoj meri, praktično u 90% slučajeva, omogućuju čoveku da stekne potpunu nezavisnost od naočara, što je kod mnogih zanimanja u mnogim situacijama za čoveka izuzetno važno i komfortno. Во многих профессиях, при многих ситуациях для человека крайне важно и удобно. Stalna gostovanja ruskih oftalmohirurga su doprinela da se mnogim zdravstvenim problemima sa vidom nađe rešenje. Dobar vid za svakoga. Deviza koje se drže i u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu.
Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti.